Kiki, dobro večer Zagrebe! Ajde, možete se vi malo pretekmo, razbuditi, možete. Mene vuče ovaj bit uvijek da, krenem rokat ovdje, ko vaš sugrađanin, a naš zemljak, majka. Može sad intro se skinuti. Dobro večer i drago mi je da vidim ovako tužne face, ja ne znam koji vam je kurac. Ne, znam, kao, jeste li nekad bilo u Bosni? Da. Da, pa ne bili, mi smo iz Hercegovine, svi. Zašto se večerašnja noć zove kao dobro večer, Bosanci dolaze, jer Hercegovci su već došli, jer ima li ko da je ostao? Pa logično. I Slovenci su isti takvi kao. Doduše mi tamo dominiramo. Tamo nema Hercegovaca, tamo su Bosanci. Doduše Slovenci sad dolaze u turizam u Bosnu. Znate to već? Ne znate? Aj evo, če vi živite. Dolaze Slovenci svake godine, mlađe ove populacije dolaze. Pošto mi idemo kod njih da radimo, oni dođu da traže očeve. Ja sam dobio ulogu kao u Borac Fazlinović, 117 epizoda se spominje Zagorđija. Lik Zagorđije se spominje i ja dobijem u 118. i 119. kao ja ću sa njihovom snagom koja se zove Barbara, ona je iz Zagreba, ja ću s njom u krevetu malo da budem ispod Jorgana i mi ćemo da cimamo onaj Jorgan. I mi smo to snimili, to se emitovalo. Prvo što su ljudi, znači svi koji me znaju, uslikali svoje televizore da pokažu mojoj ženi kako ja s nekom drugom ležim u krevetu. I poslali to nama na Viber. I sad ti imaš Panasonic, Philips, Beko, telefon Ding, sa miljeom onim, sa heklanjem gore iznad, pepeljara, tuta, cvijet, šta god hoćeš, znači imaš pored televizora, jebemo majko. I pored toga svega, znam moja žena da se ja bavim tim kurva. Super mi je ona reklama za Schwarzkopf, to je isto pre par godina bila, gdje njih dvije, savršeno duge kose, se sjećate, na plaži su bile. Ispred jedne je bio ogroman muškarac, ispred druge nije bilo niko. Sjećate reklame za Schwarzkopf, da. I onda Schauma Schwarzkopf, tako nešto. I onda pita, a zašto su svi muškarci kod tebe u redu? A ova druga je pogleda onim pogledom kojim samo žena može pogledati najbolju frendicu, onak druži se s tobom zato što si tak jebeno glupa da bi ja izbora ljepša i pametnija. Uglavnom kaže, to nisam ja, a to je moja Schauma. A rekao da, ili kod tebe najveći red jer si jebeno najsporija. Ne, to su marketinški magovi, što se sad neki smiju, to su marketinški magovi, oni točno znaju muški mozak, čitaju muški mozak, znaju da mi muškarci na ženi prvo skužimo dugu, gustu, sjajnu, mirišljavu kosu, a ne sise i dupe. Kako čitaju, pa evo, kad istina, ja sam sad prošli vikend bio van i vidim 3 frenda, znaš, ono stoje komentiraju i kaže, o Isuse Bože, vidi onu plavušu, kakav prekrasan sjaj kose bez ispucalih vrhova. Wow. Kaže drugima, kako da je pogledao u smeđu, kako ima savršenu trajnu. I ubaci se treći, ali kakva trajna, kak je pogledao onu malu u kožnim hlačicama, kakav ta ima volumen. Šiški sa push-up efektom. Znaš, ja imam poruku za sve vas cure. Ako frajer gleda, komentira vašu frizuru, sigurno kad ne zanimate vi, nego vaš dečko. Da, vaš se pitamo. Potpuno mirni, sigurni. Ne, znaš, uvijek mislim kao... Na mobitel, recimo, ne znam, ona u gačicama, vidi se guza, super, i piše požuri, ako si za akciju. Ako jesam, 10 godina nakon u braku dobijem isto fotku, gaće muške, piše požuri, akcija u Lidlu, troje gaće, 10-30 kuna. Hvala. Gledao sam prije neki dan reklamu za Sberbanku, kaže otvorite račun u našoj banci, zatvorit ćemo vaše rupe. I ispod ide slogan, gradimo uspjeh zajedno. G-U-Z. Guz. Ne znam je li Ivica vidio, ali jebi ga, sad je kasno. Kad smo kod reklama, volim recimo njemačke reklame, ne volim talijanske. Talijani, Barilla,
Kinder Bueno, Nutella, Strast. Njemci su konkretni. Odiše karakterom naroda. Domestos, Persil. 100% kristalno bijelo. Ubija 100% gnjida. To je to. Umorni smo. Pljačkali su nas crveni. Prije 90-ih. Pa 90-ih velike Hrvatine. Pa onda 2000-ih banke. I sad imate hibrid svega toga. Znači imate frajera sa crvenom fantomkom na glavi, a radi za banke i zove se Hrvatko. What the fuck? Banka ima superheroja. Jebote, ko da dečki Sneži imaju superheroja. Mirko Heroinko. Kupi heroin kod hrvatskog dilera, nemoj kupovat kod Baljizija, jebote. Hrvatski čisto bijelo. I zašto se zove uopće Mirko Heroinko? Zašto se ne zove Darko Kamatarko, normalni, jel tako? Ne možeš vjerovati. Vrijeme da se ja predstavim, dakle... Da izvinite, ja se zovem Hazim. Da, vama je smiješno. Koliko vi Hazima znate? Ne znate, pa ja. A znate ih pretresati na granici? A? Ne, ja gdje god kažem dobro večer, ja sam Hazim kad ono... Jel ponio pasoš? Što? Pa ako neko slučajno u publici se raznese, moj pasoš će naći. Allaha mi. Ne vidite, Filipe daj kablove. Ne, stvarno, ja imam problem od malih nogu, sa svojim imenom. Išao sam u školu koja je u takvom dijelu Bosne i Hercegovine gdje se slovo H uopšte nije učilo. Mi smo slovo H imali samo na hidrantu. Za vodu, H. I hospital, bolnica, ovo ništa. Tako da sam ja bio Azim. A ti sam klimaš glavom kao znam. Si išao sa mnom u školu, evo. Znam. Bio sam.